National Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Nanang ko, nanang ko, nanang ko. Abay matan nga pinanaon na. Abo ta, inadanakam ko kat sa pulik ni tatang. Natayan ko na. Ngam kayam kat impanaw na kang kuha na. Gabutad na ang gayan ti sabali nga babae ti biyan na. Sakat sana ka nakapag-college, kabuta. Ano dumteng nga nakana nga sagit mo, nanang ko. Katap no mapaagasan ka. Tapno lahing agbiag ka, tinapawot na paano nagtrabaho di Hong Kong. Ngam kalpasan ti 3 nga taon na nang pinanawan na ko. When manong name nagsakit. Nakasaksakit. Dagiti nagsasamusam nga lawig nga dimteng idibiyag ko. Ras na ko nakitahin nga indong aw. Ito sa kahanan. Tibang kain ni nanang. Hindi sa pulik na sino titatang ko na tayan ko nanan. Ngamin talaw nakgayam nga dayo. Manipod kagayan katimay kam dito ilokos. Natakwatak lahing na si bibiyag pelang ti amak. Ngagnaga ni Rafael. Nandiyan ka muna sa dinuitan ti ayan na. Taganda lagi di nga sa pulan ng paritan nak ni nanang. Na parang nagtrabaho di Hong Kong, ganimbatik ka ni Insan Mirna. O nawaira ni nanang. Ayam kastimatin. Yung tawag ni Insan ko. Nga natayan ni nanang so nga nagikata ko di trabaho di Hong Kong at naghawit taon dito Pilipinas. Tatno di kasta. Katumay ko dong awan ni nanang. Hapay matang namihin nga kasto di nagbalin nga biyak ko. Kinon ko nak na indong dong aw manong nemi. Imbag lagi din tadda, ti kasinsin ko nga ni Myra. Nga gagkanawin manong nemi, nga mga atibay kanyak. Nga laskan kanon nga awatik ti kinapod no. Nga awanin ni nanang ko. Aging inanan. Nalpasen ti 3 nga tawen nga panagsagaba na gabi sakit na kanser man. Dagsangga sa takunak agsipod takastoy awanen. Tilayangan na bati kat nilando nga kayo nayat ko. Huwag gayam. Ang mga din nilando. Nga tayo ni nanang. Dinamag ko kini Myra. Tsak lang mo. Siguro agad maoray man ito mo, may makitungaw. Ngayon yung pagkaamom ka din nga gawid ka. Saan ko yung pagkamo? Kahit ko masurpresa iso na. Masurpresa nga ta? Bagamot nyo si kati masurpresa? Ang natikit mo saway. Alda ka di amom nga mading aramid ni Lando? Titalo nga tawan nga. Panang ko keng kuhana. Kita damat kami negasyon nyo. Haan? Kadnusan ko maorin Lando. Inakto sa mismo si Jabalayda. Tapno sorpresahe isuna. Ngem siyak tinasurpresa manong nemi ta idi mapanak idi Balayda kalpasan titabon. Inlokat na tiri daw kalpasan nga nagtugtuga kay nakigtot isuna. Edna? Kaano ka pa eh? Kas makita mo Lando. Nakamangisita. Nakapanes. Natayo ni nanang ko. Iso nga nagawid ako dito Pilipinas. Aging nga da nagibit nga ubing manong name. Kaya da nagtimek nga babae. Lando, pakikita man ta anak ta. Katagluto-luto ak. Anak ta? Kahit mo sawan, Lando? Palawag ak awanan tiras kan gawin palawag mo. Kahit ko nga sorpresa, yung masyakan na sorpresa. At nagkaya man ka dadadam. At nagkaya man asawam. Ayop ka.
Tingkay nangigan, papagayam, ket sumagmandulayang nga paset, ti pakasalitahan lagip tinapalabas ni pagayam tayo nga Edna iti probinsya ti Pangasinan, nga dahitoy ti maudi nga entay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the fourth week iti bulan ti February. Iti programa ti nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag, iti panangimatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II. Iti tultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii, na pangabakan nyo kada kiti agkadakel a premyo. Imagine, 50,000 pesos. Iti no, da kayo ti grand winner, da kayo ti champion. 30,000 pesos, no, da kayo ti first runner-up. Ken 20,000 pesos, no, da kayo ti second runner-up. Third runner-up, 30,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. So, maawis kayo nga agsurat, papagayam mi. Success story. I-computer yun sa isa iti email address nga nemiruiz@yahoo.com. Nohan nyo kabailan nga buklen mo na surat, kontakin tak lang, ag-message ka lang dito page nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Sa iyo baga, sir, kahit ko nagpa-interview ta at success story nga pagkasalitaan mi, no kanayo, okay lang. Tutulag tayo na kaso, sa din no, kaya ano yung aldawan nga oras. Okay, madama ka itang agbibuy dito page ni Paring Ring nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-share dari video tayo, paki-like, and kasama ten nga ag-follow kayo kuma. Ket nukas pagarigan ta may upload to reto yung video iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, ken ag-subscribe kayo kuma. No saan kayo pa nga nakapag-subscribe. Ti pagkasalitaan ni Edna ti Pangasinan ket namoluhan iti likudan dagiti ulep. Na po nagpitas nga title ti drama. Iti likudan dagiti ulep. Anyat makitam no iti likudan dagiti ulep. Init. Kahit nangasawen, kalpasan dagiti nagsasamusam nga pasamak iti biyag ni Edna. Agasem, awan ni tatang na. Natay ni nanang na. Sakit adamatan kadandan na ni Lando nga boyfriend na nga sa bali nga babae. Dapay nanak da. Kaya sa danong nga pagtungpalan na ito yung pagkasalitaan. Kaya, yung antes dito papagayam, denggan naman dit para iti maudi agundawa dito yung panagyaman kan awis dito first grand finalist tayo. First grand finalist, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Mrs. Rema Godoy, iti Barangay Tangatan, Santa Ana, Cagayan. Dagyan tayo, ti panagyaman ken awis ni Rema. Ang giyaman ang unay, tanapili ti pakasalitaan ni anapnuan ti panagigasang lasat. Ang nangawak iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Ken awisin kayo nga surat met, iti lagip tinapalabas. Iburay yu met ti pakasalitaan nyo, apakaadawan ti adal kan sursuro, ken padasan nyo met ti mangabak. Yan, padasin nyo ti mangabak. Madam na ba, hindi ito ituloy. Dati pakasalitaan ni Edna. Dati Pangasinan nga napauluhan, iti likudan, dagiti ulep. Hindi man kablawan, dagiti birthday tangal daw. Katapusan itata, February 28, Saturday, papagayam, happy birthday kini Princess Impiel Pascual from your tita Carol. Happy birthday kini Grace Lynn Malapit. Iti Kadkadir West, Claveria, Cagayan from your mother. An advance happy birthday para into bigat kini Sainet Pagirigan. Iti Karibkib, Banay Ilocos Norte, kastapatan kini Albert Nilo. Advance happy birthday kini Albert Nilo dita Big Island, Hawaii from your loving wife ni sino wife na kalitayan? Soledad Nilo and family. Advance happy birthday pa kini Pablo Portela dita Medina Dingras into Lunes. Kastamatan kini Margaret Orense de Villamor Hervais, Pasay City from Sita Delia Matthew Garcia. And advance happy birthday kini Auntie Feli Arisbal Batara dita Bacara. Kastamatan kini Carlina Tuliao Ancheta iti Lubot East Talinga Lawag City from your loving family
iti the Remy, Len, and Kids. Kaya na, pasit pa iti tayo, hindi pa nang ibasa iti pakasalitaan ni Edna Papagayam. Di kita madaman nga agbibuya kanya kita, dato yan ni Erlinda Estavillo. Yeah, ken dadumbay nga agbibuya. Ituloy tayo nga rin Papagayam, nga ibasa dato'y surat. Lagip tira palabas nga kasi agtutulag tayo. Uray mangigyuitan, ababalang daw ti panakibasa na. Ngem into no aldaw, alas 12:30 hanggat alas 2, tilagip ti palabas, ti Action Radio, DCJ Silawag, din ganyan tumatlang itap na napimpinas, ti panakipurtray na. Din ganyan nga rin, Papagayam, na ituloy ti pakasalitaan na. Nagasaksakit nga amen manong nami. Ket kasla kayat kung ulit-uliten ti panagsasamusam dagiti pasamak iti biyag ko. Jak pinakidkida ni Rafael de Guzman nga amak. Maili ti may nga anak, madaan ti amak. Nadaanak mat iti ina manong nami ngem natay gapo ti sakit nga kanser. Sakit na pukaw kon nilando nga kainayat ko. Kinabudno naman nung naimi nagtulag kami. Inak sa di Hong Kong tapno at daw. May gatang, ada sweldo ko may gatang ti agas ni nanang. Ken agurnungak para iti panagasawa tanton. Impaw-paw itak pat manong. Maramanam ti sweldo ken nagdaduma. Urnungam, agurnungak man. Ngem kas demet tinapasamak manong naimi addan sa bali nga babae kadandan nanang at dapayan anak da. Nagsakit, nagasaksakit. Ini damagan ni Mayra no manong nemi no anyat sumaruno nga planok. Maudi nga ramidak. Maudi nga misyon ko. Nanareta kasin. Sa pulet ni Rafael de Guzman. Ni tatang ko. Kasanuwarat nga masapulan. Iti social media. Ag-search ta sadya tinagan nga Rafael de Guzman. Kasta nga rot manong nemi tinaramid mi kini Mayra ket nakaad-adu nga nagan ket ikomperar ko ti picture na iti picture nga adda kanya. Ngem picture na ita idi hangga pay nga awang pay nakem mo. Alisto lang nga komperar. Kinunakpat. Aging ka nga nasarakan mi. Pangasinan, ili iti season, barangay. Ano nga iti plano mita? Agbihak to into nabi. Para bangon nun agsapan to siguro makadano kung sadya palubos tiyapo. Sige, insan. Good luck. Sabi ko mata masarakam ni tatang mo. Anya? Sabahin tumutan di taray ti biyak mo Awan ton di kitag sasamusam nga pasama kiti biyak mo. Umbahas ton ti langib. Magitam ton no anya ta adda iti likudan da kiti ulep. Hama? Manurat kan sa insan. Gusto mo tiyo na. Barbareng nung maakas ton di kiti langib. Ket makitam ton no anya ti likudan. No anya ti adday ti likudan di kiti ulo. Nagbiyahek nga rood manong nemi kat nagkarkararagak nga sapi kuma tamasarakak ti amak kat sapi kuma tanapintas ti resulta ti amin. Namiganak manong nemi iri along the highway didim sa ako ni ti bus sa ak nangalan iti tricycle kat dinamang ko iti driver. Amamom dito nga nagan manong bagag iti barangay. Isot pagpatinggaan dito yung ruta mi, adin ko. Amang mo, idarsukan to yung balayda. So, dito may sa kadagit trabahador ni Sir Rodi. Sige, itulnak no. Itulnog na kuma, please. Sige, Rod, manang. Ay, manang. Adin ko, hintan. Mismo ng itisamo ti balay, manong nemi, ti agnaga ti Rafael de Guzman, tinangidisagan kanyak ti tricycle driver. Agkapagkabaak manong nemi. Diyos ko, sabi ko man ta mo nagabigbigan. Sabi ko ma,
Nagtugtugak manong nemi ket idi mailokatan tiri daw may sa nga babae. Nga kataib nga taday dinanang. Nimbaga-bigat yun, nana. Ay, kastamat ken ka. Palasan ko, damo ka makita sino ka kadi, ken sino ka di ti pasapol mo. Dito ka di ti pagtaingan da Rafael de Guzman? Wine, si, si ka kadi ni Edna? Wala na. Eh, kang kalayon na ka matagtagay inip ni Rafael. Kanya, at ito'y mabitlang, Rafael! Rafael! At ito'y dati anak mo, ni Edna! Simrekak, simmabat, ni tatang, isulat tama nung nami naman pa natainganan, kahit nakinarako kami tinakairot, kahit nakapapaot, tatang ko, tatang ko. Anak ko, kang kanayong ka matagtagay inip. Kini daw-dawat ko nga dumteng ko ma. Nagsabat ti data, dalan takit napasama kan. Ninanang mo kumusta? Tapos makita yung tatang nakapanesa. Dandanin 2 bulan itan, sipot pimusay. Awanin. Sa bagay, matagtagainip kayo nga duha. Kadagpakpakawanak ka na kayo. Sapay kumata na pakawanak matlaing tinam. Ken pakawanak matanak ko. Saan ka kumaabay-bayan ngem inya dayo na ka, ninanang mo kanyak, gabutigura na, itinadoktaran na. Numalaksid kan ko hanak itadapay sa bali nga babae, di biyak ko. Isunit siya. Isut ka dandan na kita nga sawak. Isutina, nagititalong nga kakabsat mo, anak. Kumusta ka? Edna? Siyak niya. Siya mga Mercel. Di kita nga kakabsat ko. Kaya napanda nagbasa Napanak ko mamatin ni trabaho ang kunan ni Sir Rudy nga dagasan na kanulatan nito. Ay, isudaytan ni. Isudaytan. Nagsardeng ti kotse ket dimsang ti may sa guwapo nga lalaki manong nami ket nagtibayo ti rikna. Kumit kita iti ayan mi manong nami nga adada nga siyak tikit kitahan na. Dada Rafael, daga sang hiliyo. Ay, isot istorya kang kaser nga anak ko nga inauna. Iti mo na nga asawa. Ni Edna. Edna, ni Sir Rudy, ti Busco. Ay, sobrang kape ng Sir Rudy. Ba't mo saan tagang gumaganap di papananta? Simrek manong nami kat pinagtugaw ni tatang. Ay, mabitlahin ta. Mangisaganak, bakit ka mangisaganak? Dadalang duwa at mangisaganak. Siya tikit kitain. Sang-sangpet kumit, sir. Nagapuid di Ilocos. Ita lang makitak ti amak. Kasta nga rin istorya na. Kit kang kanayon na kano matagtagayin. Kitam kadlayang ti sayat ni Apo Diyos ya. Pimay pinatgan ni Apo Diyos ti kidaw ni Tata Rafael. Ngagkita kayo nga gama. Apay nakamangisit ka. Natahin ni nanang ko. Di at mabalindan tuntag kasar. Da Merced kini Rafael. Kit, kumusta mo dyan na panawam? Ada na panawam ang boyfriend mo? Una asawam? Linukanak ti boyfriend ko. Talo, ngatawan ko ang nagtrabaho di Hong Kong, sir. Sinurpresa kisuna ko nakgamsyak tinusurpresa. Tadamad kaya man kadandan na nagadadan may sa anak da. Iso nagsasamusam da kiti pasamak inibiyag ko. Idadan puot ko sinapol ko ni tatang ng awan, natayan ko ni niyanang. Ng naduktalak maglang si bibiyag. Saan ako nga nakapag-college, dadag-college sa kuman. Isumaten ti ba nakaduktal da, nadakan sa ninanang ko. Nako. Napanag sa di Hong Kong, tapno, ada maigatang ti agas na. Kanapno ada mo ornong,
para iti masagbayan mi kini landong kunak ngam kasi siya mat tinapasama. Talo nga tawan sa impakaumon ti kasinsin ko nga natahin ni nanang ko. Iso man naghawidan. Nagsubli ka di pala sa di Hong Kong? Saan sir? Kahit mo tagtrabaho ka niya. Nagtrabaho nga niya. Kahit mo ka di. Nga sikat ikabaling asawa? Oh, nalam at first sight ak. Awan pa girlfriend ko. Nagpatpata na. Nasugatan mo ti pusok idi. Kamuk, kahit ko idi, sana kung nga gayat. Iti pa nakakita kang kahit na. No matagtagainap na kanitatang no. Matagtagainap ko may ti babae na para kanya. Ngam tiyak lang makita noon at lang na. Ngam, makita kitan. Gapot sa si kadayta. Manong nami kasla namin pinsanan nga imbaas o no nawaknitan ng tilangeb iti batog ko nga langit. Kat nakita kon noan niya iti likudan dagiti gabuta nagkinaawatan dagiti puso mi kini Rudy manong nami kat da kami iti nagasawa. Ni Rudy itinsagot ni Apo Diyos sa para kanya. Siyak met tinsagot ni Apo Diyos sa para kang kuana. Kat siyempre, kalpasan dagiti adu nga liday, ken rigat, ken panagsagabak. Babayan kini Rudy, ngayon sagot ni Apo Diyos kanya. Naragsaken, wain natalinaayan, tibihag, nga sagrapin. Sagsagrapin mi kini Rudy, pinagbasa nagti college, kalpasan na, graduarak. So, siya akong timang tulong iti negosyo na. Nadaan kami, iti talungan na, manong nemi. Ket naragsak kami. When, babayan ka na kami, natulungan mi, manong nemi, dagiti kakabsat ko, iti ama, kinadupay tinitultulong ko kada kiti kabagyak, sadya kagayan, kan sadya Ilocos. Dito nga ron, ti pagkasarita at manong nemi kadagyaman naklaunay, tilaing mo nga nang iba, sakit sabi kumanda, damat ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biag. Ito nga dagyaman nga pagayam mo, Edna, iti probinsya ti Pangasinan. Thank you Edna, thank you Met Kenifer, agagos bakani nga nagbuya ni Ofelia Bagawisan, ni Perlita Glipe Matias, peragakos bakani, astawaten, kada dobong pa nga nagbuya ni Ofelia Bagawisan, Perlita, ni Ofelia, tararan is ni Erlinda Estabilio, ken dadumapay nga nagbuya. Thank you kada kayo. Kat siyempre, sabi ko mata, na i-share yun ito yung programa tayo, ken sabi ko ma, ta nakapalo kayo kada ito yung page ni Paring Ray, nga rin Fiesta Sentenced Award, ken ito YouTube channel, ti pagbibuyaan nyo, paki-share, ken paki-like, ken nag-subscribe kayo kuma, ti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenced Award, kagayem ken kakabsat. Yeah. Alawala. Sige. Okay? You have reached 12,000. Hoy. Thank you. Salamat. Cherararan. Di kita intay pagyamanan nga agla-like kaya nag-share iti programa tayo pagamit is page ni Paring Ray intay iyak nanid sida papagayam kaskin ni Remedios Aguilar ni Norelin Perdido Tamalay ni Marlon Palakay ni Rodel Cadawas ni Siamay Ramos, ni Amelia Jose, kasawatan ka ni Ani Tuliao, ni Erlinda Estabilio, ni Erlinda Pantirosete, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Okay? Iti Hawaii. Thank you for watching. Guru ore ka lang, urayin na padamdama, programa tayo iti Dirmanong Nemi, page nga Dirmanong Nemi. Okay, thank you for watching.